Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership ngizokupha i-update mayelana-ke nokwenzeka laphana-ke kulona-ke ibhakabhaka. Khumbula ukuthi-ke i-Orlando Pirates ekuqaleni kwesizini ibhakabhaka lasayina abadlali ababili from laphana-ke izwe laseMali, abadlali-ke ababegijima kwiqembu lakhona-ke eMali laphana-ke iJoliba FC. Labo badlali u-Abdoulaye S Moriko kanjalo-ke no-Abdoulaye D Moriko. Abdoulaye S Moriko i-Orlando Pirates-ke yambolekisa laphana-ke kwi-Chippa United. Njengamanje-ke i-update engizokunika yona ukuthi-ke laphana-ke u-S Moriko usebuyile-ke kuyona-ke laphana-ke i-Orlando Pirates. Njengamanje utraina nalo laphana-ke ibhakabhaka. Impela-ke singakulindela ukuthi-ke i-Orlando Pirates noma ikuphi mhlambe umdlalo ezowudlala, singakulindela ukuthi-ke sibe nomdlali ekuthiwa-ke u-Abdoulaye S Moriko. Impela-ke njengamanje uzilolonga nayo-ke laphana-ke i-Orlando Pirates-ke. Yona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngikuletheleka ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asibabe la, nisale kahle.